Ma Paola no, está mintiendo. Adesso che sta mintiendo. Vai davanti adesso. Porta venga. Bienvenido a la tana del boxeo latino, Cubano, Vicenza. Boxeo Pedro, Don Vecino. Disfruta del buen boxeo. Trabaja, men, trabaja, tira golpe, vamos. Vamos, men, vamos, labora. Vamos. Ahí, trabaja fuerte, vamos. Ahí, vamos, ahí. Trabaja fuerte, vamos. Vamos. And then fast. Here goes. Okay, guys. Hey, Carol, somebody. Vete ahí. Correcto, amigo, uno muy bien, Vamos, 30. Uno muy bien, amigo. Ahora. Vamos. Ahí entra con los vamos. Vamos. Osana, oh, okay. Never mind, guys. Luis, voy de qua. Cambio, vai, entra. Fuori a mí, entra allá. Vamos. No, se c'è qua. La tercera è quella, se mette così, se più velocemente. Se mette così. Istruzione 4-5 corpo. Lavorando in velocità. Tutto vuole giocare con le gambe, muovendo. Vamos. 1-2 slip. 1-2 slip. 20 secondo. 1-2 slip. Oh, se vuole con velocità, slip. Lui non deve vedere, tu sei andato solo cosa. Let's go to the side, right? Muévete su. Vamos bueno. Vamos, via, preparati, vamos, saluto, via. Vamos. Lavora fuerte. Presiona, vamos, via, vamos. Come in, don't. Come in. Right here, right? Come in, come down a little bit. Tiro, Yanni, vamos, lavora. Tira copo, Yanni. Mami, lavora, mami, si no te tiro fuori del ring, vamos. Ahí, vamos. Esta. Vamos. Lavora, Yanni, lavora. Non mi dette lì, Yanni, lavora. Tira colpo. Usa già, 1-1, manca. Yanni, Vamos. Diretto. C'è l'1-2, Yanni. Perché da vicino a lui, 1-2, più alto del 1-2. Vamos. Bravo, Vamos. Usa la distanza, Yanni. Usiamo Jay, vamos, usa Jay, Yanni. Attenzione, avanti, bravo.
papi, il corpo giralo. Male, non caricare il corpo, va. Non caricare i colpi. Lavora lì, sotto, passa dietro. Lavora. Via, Yanni, via là. Va, sulla mano, va. Bravo ragazzi, bravo. Gira il corpo, Mavi. Vamos, su, vamos. Pastillo, vamos, tira corto, vamos. Bravo, la destra. Vamos. Bueno. Gíralo. Sulla mano. Lavora lì, bravo. Gira, Yanni, stop, la testa. Sulla testa, vamos, via, vamos, alza la testa. Lavora per come retto, Max, Yanni. Come dritto, 1-2-1. Più alto del 1-2-1, come girare. 1-2-1, Yanni, vamos. Vamos, 1-2-1. Gira, vamos. Sulla mano, vamos. Una mano. Lavora tu, Yanni, lavora. 7 secondi, Yanni, 7. No, fuori Mapi. Sì, per tornare, guardando. Fuori Mapi. Che pensi a restare lì? And here, and then you come back. And then. Tu ripalla dietro. Come back. Dopo queste. 3, 2, and then double. Vamos, preparati! Vamos! Usate la testa, ragazzi, non caricate il corpo, su, via, vamos! Tanti corpi, vamos! Sulla mano lì, vamos! 1-2, vamos! Vamos, fermate! Gira, non stare! Bravo, ragazzi, poi! Bravo, lavora! Questo è il lavoro, Amico, buttami il colpo! Vai, chiudilo là! La testa, Yanni! Lavora lì, bravo! Chiudilo, vai via l'angolo! Bravo! Okay, 1. Oh, sorry. 1. Oh, wait. Oh, okay. Lavora, Yanni, lavora! Va. Bravo! Adesso lavoro, dai! Metti dopo 1-2 montante, tira solo. Vamos, adesso lavoro! Bravo! Schivalo il colpo! Muoviti, Yanni, via veloce! Muovi la gamba, muovi il scorpo! Muoviti! Chiudilo, va! Gira il corpo, Yanni, gira il corpo! Chiudilo!
stop, stop. La testa, alzamela lì, alzamela lì. Va. 10, adesso, lavora forte, va. Lavora, Ian. 15, è l'ultimo 15 secondi. Va, 10. Gira il colpo. Va. Vamos. Yuri. Si le está gustando, inscríbase. Si le gusta, apriete la campanita, mi gente. 60 kilogramos. Rusia. Saludos. Vamos. Box. Sígueme. Inscríbeme. Ahí va, presiona, Alessandro. Vamos. Vamos, Yuri, vamos a trabajar, vamos, Alessandro, vamos para adelante, Alessandro, tira golpe, vamos. All right. Ready? Go. Break. Vamos. Ataca. Pero ataca tú, bravo. Esa, vamos, tiro, vamos. Vamos, chiudilo, Alessandro, chiudilo, Alessandro, bravo. Spingere avanti, spingere indietro, Yuri. Vai, Alessandro, vai, stop. Vai, wow, che te fermi. Il problema è quello, se te fermi. Vai tu, Alessandro. Stop. Guarda, Alessandro. Entra Yuri, entra. Ven lavoro, vamos. Deve lavorare. Oggi sono problemi. Parati, ragazzi. Preparati voi due! Vamos! Vamos!
via, vamos, viene lontano Matteo, 1, 2, 1, Matteo, vamos, viene lontano, fate sempre con primo. Alza la guardia, Matteo. Alza la guardia. Yuri. Va Matteo, 1, 2, 1, Matteo, vai. Yuri, vai tu adesso. Vamos. Dopo sopra con la guardia su Matteo. Yuri, lavora tu, non fate via, vamos. Matteo, vamos. Aia. Take your time. Vamos, Rusca, vai tu, muove il tronco. Ti attacca, vamos. Alza la guardia sempre. Matteo. Vamos, su, mueve la gamba, Matteo, mueve la gamba. Mueve la gamba, vamos. Ahí, vamos. Ahí, bravo, vamos. 1, 2, Matteo. Bucate dentro. Adesso, arriba. Bravo, vai per lavoro, va. Bravo, repito il lavoro, passo dietro subito. Entra con quel colpo, vai. Vamos, usa dietro, vamos. Dai, dietro, 1, 2, vamos. Via veloce, vamos. Che veloce, vamos. Bravo. Finito subito, Matteo, finito subito. Sinistro dentro, Matteo, sinistro dentro. Vamos. Stop. Yuri. Matteo, muove la gamba. Vamos. Vai, vamos. Bravo, vai, Matteo, vai! Vamos. Uno, 2, 1, Matteo, vamos! Bravo, gira quel colpo, Yuri il colpo, giralo! Vamos, serie de colpo, vamos! Serie de colpo! Vamos! Vamos! Ecco, vamos! 30 secondi, Matteo, 30! Via da lì, Matteo, via! Yuri! Vamos, muove il tronco! Vai Matteo, va! 1, 2, Matteo! Muove il tronco! Muoviti! Va! Schiva col colpo! Stai dietro, bravo, 10, va! Va, Matteo, va, tu per primo! Bravo! Bello così, 2, 1, stop! Fuori Matteo! Fuori Matteo! No, c'è proprio il baschetto, Now they're here. Now we have to go over here. Bam! So you have to always keep it guessing. Move this way. This way, one now. Okay. So here we go. 1, slip, 1, slip. Lavora! Muove il tronco, Alessandro, muove il tronco! Bravo, Yuri! Bravo! Su, va! Vai, no! Lavorate velocità, va! Mette all'angolo, Yuri! Via da lì! Stop! Mettete all'angolo, va! Lavorate, vamos! Presalo! Lavora tu, Yuri! Vamos, lavora tu, Yuri! 4 colpi, 4, buoni! Vamos!
Labora tú, Lee. Dale, que es el último round, Yuri. Vamos, présalo, bailarino, preso. Labora tú, dopia. Vamos. Otro cuerpo y vía, gira con el gancho. Vale a Leo su lado. Vale Leo su, a eso. Eso, bravo, ahí. Vale de nuevo, vamos. Vía, leva. Ahí. Vamos, Yuri. Bravo, esa labor. ¿Para qué te resta bien, primero? Uno muy montante, súbito, Yuri. Labora de prima. Labora, vamos. De nuevo, vía. Vamos. Bien, bravo, míralo, vamos. Vamos. Ahora, muerte. Ahí, vamos. Vamos a girar. Vamos, labora. Tírame el cuerpo. Te veo. Ahí, vía. Bravo, ese es el laboro. ¡Ole! Vamos, ahí, labora tú, bailarino. Sotto y sopra, doppia el corpo, doppialo. Vamos. No te botes con las cuerdas, que viene por fuera. Vamos, 1, 2, 1. Tía, bailarino. Paso dietro, entri y eche, vamos. Entri y eche, vamos. ¡Ay! Bravo. Ahí giro, con el laboro tú, esquívame corto. 10, a eso vale 10, el último round. 10, Yuri, prende 10, vamos. 10, vamos. Vai, Yuri, vamos, 10, vamos. 10, vamos, 10. Vero, fuori. Vamos. Mi gente, vamos a cerrar. Mejor, no más nada, no más cuentos. Más chingón. Bravo, ¿cuál es la voz? Vamos, ragazzi, vamos. Quello è il lavoro, vamos. Vamos.
Vamos, mi gente, vamos a tirar el golpe, vamos a tirar el golpe. Vamos a tirar, vamos a tirar, vamos a tirar, vamos a tirar, vamos a tirar el golpe. Vamos, vamos, son 2 rounds solo, ragazzi, vamos, lavora tu Canelo, vamos, lavora. Vamos, vai avanti Canelo, vamos, vamos. Vamos. Vamos, ahora tú indio, bravo. Mueve el tronco, indio, mueve el tronco, vamos. Vamos a apuntarte con el golpe, te estás imputando. Vamos. Vamos. Manca uno. Oh, mueve el tronco. Y no mueve tanto la mano. No pises, gira el golpe. Vamos. Hasta papá no te entiende nada. Es paura para Vamos, preparate. Vamos. Vamos. Via, vamos, último round. Presiónalo. Gira, bravo. Ahí, vamos. Bravo, vamos. ¿Cuál es el labor? Vamos. Vamos. La testa. Pelo, vamos. Vamos a trabajar. Bravo, vamos. Mueve el tronco. Uno, bravo, gíralo con gancho, fa el pivo. Canelo, adesso cuando viene, vamos, métele el jab, vamos. Mete el jab montante, Canelo, vamos. Bravo, y dopo destro, vamos. Indio, presiónalo. Vamos. Vamos, Indio, vamos. Vamos, Indio, vamos. Vamos, ragazzi, vamos a trabajar, vamos. Sei lento, vamos. Vamos. Ve el cuerpo. Vamos. Bravo, vamos. Vamos, ragazzi, vamos, tírame el golpe. Vamos, trabaja. Vamos. 30, vamos. Vamos. 10 secondi alla fine, 10. Lavora, Canelo, 10. Vamos, lavora, 10, vamos. Lavora. Tira colpo adesso, 5, vamos. Bravo, vamos, de nuevo, vai. Vamos, fuori tutti e due. Vamos.
vamos a hacer solo ropa que te mueva, vale, vamos. Vamos, preparati, vamos. Claro, no se ríe el juego, uno muy bien. Vamos, preparati, via! Tranquillo, Alessandro, più tranquillo, Alessandro, vai tranquillo, dentro papà. Sulla mano, Leo, Alessandro. Adesso proviamo. Bravo Leo, tacca. Alza la mano, sulla mano. Leonardo, 1-2, bravo. Via lì Leonardo, vamos. Vamos. Vai tu Leonardo, vamos. Leonardo. Vamos. Bravo, vamos. De nuevo. Vamos Leonardo, sulla mano, ahí, vamos. Muévete. 1-2, Leonardo. Mira acá, vamos. Leonardo, vamos, 1-2, entriaci. Sulla mano. Sulla mano. Vamos Leonardo, 1-2, Leonardo, 1-2. Via lì, Leonardo, vamos. La mano Leonardo. Leonardo. Va. Leonardo. Bravo, vamos. Trabaja Leonardo, trabaja tú, vamos. Sulla mano. 15, vamos. Vamos. Leonardo, vai tu. Vai, ballerino, vamos. Fallo lavorare ballerino, non guardare l'orologio. Vai Leonardo, alza la guardia, bene Leonardo. Sulla mano. Bravo, vamos. Vai. Tira colpo, Alza Leonardo. la mano Leonardo. Un colpo alla volta, Leonardo, un colpo alla volta. Stop. Fuori. So, one, Bueno, mi gente, buen fin de semana. Esta sesión de sparring. Nos vemos el 15 16 en directa. No, ¿dónde siempre en la calle? Sí, ¿dónde si no? Vamos a hacerlo en la calle, mi gente. Dale, me gusta. Yo cuando tú sigues apoyando la campanita, síguenos, tu papá lo pasa en redes sociales. Tu papá lo está. Mateo. ¿Dónde si no? Dice Lobby.